ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an thalathun munjiatun telok perkara sebisa selamat saben terangake nggih gak ditoh taqwallah fis sirri wal alaniyah takok deka Allah Subhanahu wa taala fis sirri wal alaniyah keberadaan sepeh atau keberadaan ramai. Banyak orang otak ada orang pakun takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Nikah adalah salah satu daripada telok perkara sebisa selamat kebalik nasabun nama selamat wa qaulul haqqi lan pengucap kang hak kang bener fir ridha ing dalam keadaan ridha was-sukhut lan keadaan benci. Nomor 2 perkara sebisa selamat yang kita dinto ocaan sehak perkataan sehak perkataan sebener ocaan sebener baik keadaan ridho atau keadaan pegel. Keadaan seneng ocaan sae, keadaan pegel ocaan sae. Biasan beda bu. Orang mon seneng ocaan seneng, orang mon pegel ocaan dernyelader. Engki napa engki? Maka mon beda orang keadaan seneng keadaan pegel neka pancet omongan nah bahasa Madura nah belen tak tahu belen lah ya. Bahasa Inggris dia benar Madura stabil pegel omong saya sabar omong saya tak kasih cat orang orang gua masih pegel kan tetap adikir ngempun anak adikir engki kikir ke anak rengkone ni gelak adikir ya Allah mecek tambeng kakena le masih pegel itu bi anan mecek beler kakecong la ilaha illallah masih pegel keng cuma jangan tak sampai nyar ngelanyar nurun sapa kakeh nurun ke korbin nurun ke sapa paham ini jadi orang ni kamun keadaan pegel keadaan senang ridha was-sukhut aneka imbang tebuna tak sampai terprovokasi tak sampai pancing kelaban ocaan sehingga menimbul lagi napa gila orang mun tepan pegel kan mosok sadar apa saya ocaki saumpama syuting rekam ni ketodus orang mata no merah orang keluar kabeh rek ngamuk setan je der melakin sampean mun tak ngamuk de sampean ngamuk tak ngamuk ojan seneng tak seneng ya di ngaki orang binek jerengkong sebinek ya log jerengkong berarti laki nak apsaap di mah beda jerengkong ala ke orang mesti orang mau ngamuk oleh orang ni kepegel silahkan tak larang orang ni kepegel king cak sampai cak ngocak bareng sete ridho entene Gusti Allah. Guru pegel ke murid wajar cak beng tambenganan sampean masuk kelas abu kentok siapa kentok cong kakek cong bening kok pak guru tak percaya cium tang buri marah guru ronyo mburin tak pegel dadi guru engki napa engki dongo guru madrasah ku beda se lemporos koros nek kentok etok jeregen pegel ke kuli pantes wajar king tak sampai ocaan-ocaan saya tak genah
Lakeh pegel ke sebine pantes wajar cereng pancen la alako saare benteng pas sampian mulai lecong pecocongan ngajem ngaburi najem aba lepanas tar kecendaran saare alako pas mulai bene sambut kelaben senyuman teme semete panteli ke pelerek te penting lagi untung sampean ocaan tak sampai nyar ngelanyar ocaan tak sampai ocaan setak ben. Jadi orang yang selamat ni ke di antara nasi nomor 2 qaulul haqqi fir ridha was-suhud, ocaan bagus, ocaan bener walaupun keadaan seneng atau keadaan keadaan jemper atau keadaan apa namanya sempit, keadaan aban kelak ridha nerema atau keadaan pegel tak sampai ngocak bareng-bareng saya tak bener pon. Di dalam masalah barang sihak qaulul haq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu dalam situng hadis qulil haqqa walau kana murra kul ngocak sampian al haqqa dak barang sihak walau kana walaupun bedena perkara sihak dinto murron pahe yo caaki caaki beulah perkara nerema tak nerema seneng tak seneng jemper tak jemper pokok ngocak bareng sehak bareng seben baik ka aban tibi otabe ka orang lain baik ka aban tibi otabe dek keluarga nah ka anaan ke kompoya ocak aki bareng sebender mulai ki kene cepolan ki kene anan sambian kompoyan mainan keme kocak cong cein mainan keme nak najis tetik putu loco can aja reng tua nasi bunggen anan sampean ki kene keluar abengkang kiri kulil hak walau kana murra walaupun paek walaupun sampean gele rasane ser atau bekaro ki kene patau dak bareng si hak mulai ki kene pakenal dak bareng si bener mulai ki kene saya ngak cek keluar tak kelambian reng tua na sampean salah paengak walaupun reng tua sepenting ngocan kelaben saya ane ke bareng seben sampian salah Gus sampian salah yai sampian salah mak sampian tak kelero pak karena sampian bene nabi reng sepo bene nabi guru ni bene nabi toko ngang tak kelero pak engak kulil haqqa walau kana murra. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adhabu ma min sadaqatin ahabba ilallah min qaulil haqqi tidak ada sedekah yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi ucapan yang hak. Sodako sepaling eklebur tineng Gusti Allah sedekah sepaling kecintain tineng Gusti Allah engki kadinto ocaan se hak ocaan se bener aneka sodako na sambian. Mun tak bisa sambian sedekah kelaban obeng sedekah bi ocaan pesae patepak pebender orang saya tak bener pesae orang saya tak sae perukun orang saya tak rukun pakakor orang saya tak akor penyapa orang saya tak nika sedekah panjenengan nika ada sedekah saya paling kelebur tineng Gusti Allah yang kikadin tu melebihi min qaulil haqqi melebihi daripada ocaan sehak ocaan sebener. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adhabu afdalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin jairin. Afdalul jihadi adapun paling utamanya jihad fi sabilillah perang dalam negaki agama Gusti Allah kalimatu haqqin 'inda sultanin jairin perkataan yang hak ocaan setepak ocaan sesae sebener inda sultanin jairin bedening ngarsana pemimpin sezalim pemimpin selacot tina mesti tayon jeng boleh tak apa-apa kula mari ngocain bupati nah engki na engki tina masalah tek yang pelope bi pak camat tak apa-apa kula mari ngocain pak camat cek teti orang penjilat cek teti orang setro ayalem pejabat sekira ayalem bi Gusti Allah tina orang mon padengenye tina pejabat masih tak seneng alias beci sokor lakarat tu ben cocok mongko Gusti Allah
tak usah perang ke Palestina, tak usah perang ke Irak, tak usah perang ke Afghanistan, tak usah perang ngebom bunuh diri. Ngocak bareng si bener, ia dan pemimpin si lacot ni ke afdolul jihad. Utama na perang. Pemimpin, saya ada pemimpin sambian peneka. Tina tak apa-apa, Siti Asia. Lah kena Fir'aun, tak norot ke Fir'aun walaupun bina Fir'aun Siti Asia. Peteti Siti Asia 2019 dia lah. Paham engki? Pemimpin sambian ni kepaengak lakir ya. Saya kecintain, saya torok bunte, imam, panutan, pimpinan. Maka mun pemimpin saya, rakyat saya, mun imam saya, makmum saya, mun lah pemimpin dia dernya lader alias leghilen Pak Bu. Ibarat supir tak gena bajen ngerim, bajen melenggok tak ngeriting, tabrakan. Korban saya penumpang sambian penumpang anak penumpang manton komboya penumpang kapi mun supir saya toron edermaga toron bedening terminal toron selamat kapi yakni selamat ning swargane Gusti Allah. Dadi paling utama-utamane jihad qaulul haqqi, ocaan atau kalimatul haqqi, kalimah setepak sehak inda sultanin jair berdaya dan pemimpin selacot. Resikuna ayokom. Resikuna cereng panjang orang ngajihad ni ketocunan nyari syahid. Orang ngajihad ni napanya mana perlu nyari syahadah, nyari nyama syahid yakni mati ning medan peperangan adalah sebuah kebanggaan bagi syuhada. Maka orang yang menyampaikan kebenaran ia dan orang-orang yakni pemimpin selacot ke resikuna tak kendai resiko nah tak sompeng resiko nah tak kendai resiko je dia bacot lah tak yonceng pantas apa can nyengi tetok dia can dia tak mendukung sekali ke pejabat ke pemerintah cereng banyak pejabat zalim. Paham ini? Ini kayak kocak afdolul jihad paling utama perang fi sabilillah. Masya Allah. Penting ngocak bener nikah. Penting ngocak sesai nikah. Cek ben sereben angocak, cek pokok amat toh, cek pokok angocak mun ocaan nikah tak ngandung kenceran apa boleh oleh dosa maksiat dekat Gusti Allah. Tetapi orang saya selamat. Se nomor 2 ingki kak dinto. Kalimatu haqqin, qaulul haqqi, ocaan sehak, ocaan bener. Engki kak dinto fir ridha kebeadaan ridha wasukhut kebeadaan ngamuk. Oleh ngamuk syukur ngocan cek sekarepan. Karena ocan sambian ni ke doa, mecek gendeng agak kecong gendeng ngku anan kakeyu. Tina masih tak kelero je kaje cek penter kakek nak suruh ngalak kontak oleh bental cek penter kakek cung cium cek tak cek bunggono cek gendeng ya bunggonongku. Hati-hati nggih al kalam nisfu doa can Kanjeng Nabi omongan ni ke separuh doa. Mun engko Nabi bilang tak cat ke anak ni masih lah tak tahu cium kambi nangis sering lah tak late nembun tuh bitis yang ngerti ya nangis king tak sampai ngocak tak plang gendeng tak oleh ngocaan cuba engki pon Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada bu seberkaitan kelaban engki kadin to qaulul haq ocaan sehak ocaan sebener. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul ngucapo sira Muhammad jaa teman-teman ko opo al haqqu hak. Apa sih hak? Ulama banyak penafsiran dari kalimatul hak. Berdasi ada bu huwal Quran. Ledateng Al-Quran sampayaki Al-Quran atas kebenaran daripada Al-Quran. Pada Pak Al-Quran bulang Al-Quran.
Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu wa zahaqa ay dhahaba. Akan sirna kebatilan, kebatilan takkan selama-lamanya, kebatilan takkan pernah mungkin berhasil. Ada keberhasilan kan kuyu kebatilan. Dema Namrud, ada mateh. Ceritana tak seneng. Dema Fir'aun, ada ceritana tak seneng ceritana Fir'aun. Batil sebab. Lain bi ceritana Nabi Yusuf alaihi salam. Cerita aki dalam Al-Quran Nabi Yusuf kebe surat Yusuf sampai dari seneng cerita Nabi Yusuf dalam Al-Quran sampai kocak ahsanal qasas kuspe cerita Nabi Yusuf. Katipun penapa cerita Nabi Nuh ning Al-Quran beda cerita cuma cerita Namrud saya tak seneng, cerita Fir'aun saya tak lebur, cerita Abu Jahal tak keneng tero arapa bolan batil. Gusti Allah syadabu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Saungkeuna batil kana pasti beda saanya mah batil zahuqa zahiba sirna ada. Tak mungkin barokah saanya mah kebatilan. Merkeun bareng saya tak bener cek lakone. Bareng saya melanggar ke syariat cek lakone arapa pasti tak bakal berhasil kelaban cara-cara kebatilan. Ajual kelaban cara batil, atekeng kelaban cara batil, abisnis kelaban cara batil, ngalak dinoreng kelaban cara batil, tanah ngalak cara batil, sabar cara batil, dunya cara batil. Hati lebih contohnya Fir'aun, lebih cerita Namrud, lebih bukti Abu Jahal. Karena zahuko pasti ada ancor di keluarga. Paham ini? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal qur'an dan telah aku turunkan daripada Al-Qur'an ma huwa shifaa'un obat. Al-Qur'an ni ke obat minal amradil qulub daripada penyakit-penyakit ateh, riya, ujub, syirik, syak, mamang, apa beda kiamat, apa beda akhirat, apa beda hisab. Jawab benar dengan Al-Quran. Bahkan sebagian ulama termasuk Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ada bu obat Al-Quran benar cuma kangkui obat ateh. Moco Quran angen-angen tombo ati. Moco Quran angen-angen orang sesakian ate mak teti belajar Al-Quran mecela tak meca kok setia. Padahal penyakit ate na banyak king tak gelem nyere tanpa obat ate penyakit ate maca Al-Qur'an. Nah, sebagian ulama ada termasuk Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ma huwa syifaun saya kocak syifa obat riya bener cuma secara batin bener cuma penyakit ate bahkan penyakit zahir bisa diobati kelaban Al-Qur'an. Congok rengkona bilan sebelum mentar ke rumah sakit ke dalam kiai itu aki diobati kelaban Al-Qur'an bu mentarat syarat kade ke kiai dak ya Abdullah kula ke ingat dak abah ni ke banyak beda mangkok beda telur beda aing engki baru jalan ke rumah sakit jalan ke Raci jalan ke Purut jalan ke Malang lebrik rat syarat bi kiai syifa pacet teti obat Al-Qur'an mon mangken mula Purut tak sanggup Raci tak sanggup Malang tak sanggup wis dak kiai belah pah karete mati netok ke kiai mari nginom aing kiai aja pas terus mati reng pancen karete mati nek kakek sentar ke kiai engki teti syifa unri teti obat bener cuma penyakit ate bahkan penyakit secara zahir bisa diobati kelaban Al-Qur'an. Masya Allah baca Al-Quran berapa juz Al-Qurannya 30 apa 300 30 juz mon sehari sajuz berarti sebulan hatam tak sanggup Ustaz taber setengah juz mon setengah juz korban areh 2 bulan hatam tak sanggup seperapat du lemper setengah seperapat jayu tak sanggup mon sambian seperapat sabenareh 3 bulan hatam tak sanggup selemper korban areh 4 bulan pasti tak sanggup penyakitan berarti kakilah obat letak mati
Paham iki? Dadi Al-Qur'an ni bisa dadi obat. Nomor 2 wa rahmatun lil mukminin. Dadi penyejuk kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kangkui orang-orang yang beriman wala yazidul zalimina illa khasara dan tidaklah menambah daripada orang-orang yang zalim melainkan khasara kerugian. Orang yang zalim celingna berhasil, orang yang senang kebatilan celingna sukses, tetapi dalam hakikat wala yazidul zalimina illa khasara. Orang-orang perbuatan zalim daripada orang-orang mereka baik batil ataupun zalim ke orang lain, zalim ke serak bisaos, pasti orang dia bakal mengalami khasara kerugian. Gusti Allah saya ada burugi. Mun cuma cereken sing ngocak rugi, kaki kolandria rugi, kaki malaria rugi, mungkin ki bisa usaha lain. Tapi mun Gusti Allah sing ngocak rugi dunya gak dadi apa, rugi akhirat bakal rugi dunya gak dadi apa, rugi akhirat bakal pesanta bakal ada iya. Cek zalim ka orang engki. Tine lamun sampean zalimin bi orang ngalah sabar wis. Cak alaban, cak zalim, cak balas kelaban kezaliman, la tadzalamu. Cak sampai saling menzalimi. Beda orang zalim ke sampean, remah. Mun sampean kuat, minimal cak balas. Dua aki orang si zalim ke sampean, manter oleh hidayah, manter tak zalim apa oleh. Engkau adalah korban adalah. Tipu, cokocok, denggendeng, zalimin. Kina cokop ke engkau, dua aki. Mun sampean balas kezaliman, zalimin tambah zalim, akhir kezaliman merajalela. Mon mampu minimal cek sampai meles kelaban cara zalim mon kala dunya nabi orang tina apa sabar engki mon sakone mon nyak banyak kila kepikiran kia ledak remah boleh king sebat hebat orang cuma kelaban cara zalim setong ontong orang kelaban cara zalim ki ontongan orang sekane ngajeh. Orang sekane ngaje pasti bakal ontong, orang sekane ngaje pasti bakal sukses berhasil, tak sampian pasti anan sampian bakal berhasil. Amin Allahumma. Jangan ngaje ke orang. Bon. Nomor 2 yang kita nikah ocaan sehak anika si bekal maslamat kaulaban panjenengan baik keadaan ridha atau keadaan sukhut yakni pegel tetap cek ngocaan cuba cek ngelaknat cek menuduh orang apa boleh menfonis walaupun keadaan pegel wah orang dia murtad orang jera kafir orang jera neraka tak kening sebab ngaranin orang kafir takok kafir tibi ngaranin murtad takok murtad tibi sebisa nentu aki swarga benerakah cuma Gusti Allah beda orang selama di kelakona cuba bahkan tak pernah nyempe sama sekali ke Gusti Allah keng akhir umur atau tobat pas tobat terima bi Gusti Allah swarga kenengan sebaliknya dari awal ibadah tak di salah tu sesekali ke Gusti Allah ning akhir umur mak pas nyempe selain Gusti Allah eto la dan alias mati suul khotimah naudzu seoning selamat tak selamat aku ning akhirat anika keputusan dari Gusti Allah matur muga sakone dadi ilmu sing manfaat matur muga kaul panjenengan ocaan nika bisa dadi ocaan sehat karena ocaan kaul panjenengan nika pagi bekal esok on pertanggungan jawab dening Allah Subhanahu wa taala. Telok perkara si nomor telok rebu nika rebu boleh. Makin seperti nomor 2 sepertama siapa yang kika dinto takok ke Gusti Allah fi sirri wal alaniyah nomor 2 yang kika dinto ocaan sehak ocaan sebener baik keadaan ridho atau keadaan pegel cek sampai cak ngocak ben seroben ngocak sekarpan iki karena ocaan panjenengan rekam bi anak ocaan sampian idingaki bi orang lain maka mon ocaan tak bener berarti orang riah benyaan tak selamat tah karena orang saya selamat yang kita nikah sebab aja gelesan jaga ocaan ani tanda-tanda orang saya selamat salamatul insan fi hifdzil lisan lisan jaga cak sampai ngocak bareng saya tak gena termoga titik ilmu manfaat matur muga pada lanceng umur banyak maca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ani doa bulan Recep perbanyak macam doa nikah mari solat neng apa jeng Allahumma
barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Masya-Allah, apa banyak lagi mumpung-mumpung ning beden ning bulan Rajab. Huruf beresna apa Rajab? Ha, beda telok ra jim ba rajabah ra jim ba ar-ra'an rahmatullah ar-ra'an lafaz rajab aneka kebelasan dari Gusti Allah. Anapa mak ekocak rahmatullah? Karena ning bulan Rajab riyah bulan menta